Rosemary Aponadeya, Martina Aileen de las family, Richard and Chona Yung family, Rodolfo Miliana, Eliana Ipinedo, Rosel Shirley Yung, Corazon family, Carmela family, Rose Griffin family, Aaron Jacob, de la Cruz, Lloyd Timothy T. Angeles, Genesis Angeles, Marcial Tongol, Aiden Barnes, Francisco Modesto Granda, children and family, Aldrin and Rizalean Granda, Irene Villanueva, Chenlen Villanueva, Adrian Palmes, Uriel Philip Pineda, Rivera, para king kabaitan ng Grace Canlas. Malagwang kapaldanan ng Macbeth Torno, Marian Elmida, Geraldine Adan, Luz Navarro, Christine Abregunda, Father Paul Sahagun, Father Emil Dison, Father Per David, Father Ryan Sumang, Victor Aguas, Eduardo Granda, Aida Palmes, Aliana Lorraine Palmes, Joral Nina Franco, Melissa Enson, Rona Fel David, Ailes Seque Velasquez, Conchita Rivera. Panalangin para king kaladuan ng Euloyas, Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hison, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificación Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Rugel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Lourdes de Rispondo, Melanio Cruz, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Facion, Tito Saldi, Isidro Vicente, Yolanda Adan, Venancio Adan, Eva Hazahar, Domingo, Cornelia Norma Emanuel, Annalisa, Kenneth, Manfred, Beryl Rose, Reverend Father Alan Sikat, Emerencia, Gregorio Romero, Julieta Florentina, Roberto Canlas, Mariano Gopez, Guadalupe Gopez, Richard James McFarlane, Eduardo Managbanag, Agrifina Tupas, Villaruel Crisostomo, Kian Marto, Alice Panuta, Kelsey Pantua, Antonia and Francisco Dumdum, Annabel Escaro, Baby Marie Escaro, Antonio Galupe, John Frederick Davis, Kevin Flores, Gabriel Coronel, Francisco Modesto Granda, Generoso en Corazon Paras, Francisco Basilio, Nelvida Rivera, Belen Jerickson, Jose Nestor Tadeo, Angel Veronica, at Antonio Manalo. Ating sablang kaladwang mga ilangan, king pakaluluning Ginoo. Talak at tapo, ing kikatamo pong magdawon king misay Reverend Father Marvin Sinlao.
tangalang kabundukan. Kilagyo ng ipampo ng anak, kampo ng banal na Espiritu, Amen. ang Ginoo manatili ake kayo. At keka ang timurin. Halagurang kapatat, tingal dong iti, pagmasusyan tayo, ang kapesta ng San Juan Bosco, metong apari. At makanyan rin, ngayon dong iti, abayan nyo ko, abang pagmasusyan ke, ang kanakong anibersaryo, ang timong pari, 21 years na ako pong pari, ngayon aldong IT. Kilub na po kasi ning pangabulat na po ning apong Mama Kalulu. I've been celebrating Mass at 7 p.m. Kaya ni po king apo at ngayon ko pa mo mag-celebrate kanakong anniversary Kenny kining apo Mama Kalulu Shrine. After 12 years, nyapin po I decided to celebrate iyabe ke po inke katang kapag masusyan ngayon ing anibersaryo ning kakong pangapari. Kalugurang kapatad, si Shantalang ngayon rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat pagmasusi, karing banal na misteryo. Ikaw memili, kimpakamalan mong Juan Bosco, ban maging iparat, talaturo, ringe mabilang akayanakan, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Ikan tikyana bakas San Juan, king pamanyuyo na king ketawan, Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu. Ikang kinasi kang Juan Bosco ban maging deboto ning Indong Mariyang talasahop ng Kristiyano, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Hindi o sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo para titasanang manatili kintapat apamak yagum keya hanggang idala na katamo kimbiye alananga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya inawas may Juan Bosco ban maging metong at talaturo at ipa karing kayanakan. Katman mo keking lugod akawangis ning keya. Ay biyemisanang lubos inke kaming sarili king kasuywan, keka at king kaligtasan ning tao. Itinganaduan mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Kapatad, ganakanyo inke kayong milabas, king Aldoreto, kay bat yung miyaslaganan, king sala ng Diyos, dakal kayo kasakitan adelanan, makanyan man, may natili kayong tapat, maralas may palmura kayo, at may ngatam palasanan king publiko at karing aluwa na mangaldo, may kirami kayo karing kayabe yung dinalan king antikanyan. Demayan nyo la king kasakitan da ring may nga sukol at inyang insablang pibandyan nyo, may samsam. Tinggap yung matula, pablasang baluyo, king atin pang pibandyan na lalong mayap, at alang kayangganan. Inya eyo pay naning lubyo, uling ing tetagan na lub, magdalang maragol ayablas. Kailangan ning mibata kayo, bang ato para nyo ing kaburyaning Diyos, at kamtan ing keyang pangako. Uling ing kasulatan sa sabyana, king sagolimong pinandit, miras ne itang mi pangakong datang, na malambat datang ne, ing tawong pinili ko, miya, agpangking kasalpantayanana. Dapat nung painggulot siya, eko tumula keya. Dapat etamo kabilang karing painggulot at mga pahamak, bagkus kabilang tamo, karing sasalpantaya king Diyos, ang mga ligtas. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ing kaligtasan ding makatuliran, king Ginoo manibatan. Ing kaligtasan ding makatuliran, king Ginoo manibatan. Magtiwala ka, king Ginoo, at dapat kang mayap. Banpayapa kang manoknangan, king labwad. King Ginoo panintunan, ing tula aburi mo, at kayang pagkalup kapag nasan ding kekang puso. Ing kaligtasan ding makatuliran, king Ginoo manibatan. Ipagkatiwala mo, ing biye mo, king Ginoo. Manalig ka kaya at saupa na ka. Pakit ng maslag, ing kayapan mo, at ing kekang katuliran, anti ing aldo ning kaugtuan. Ing kaligtasan ding makatuliran, king Ginoo manibatan. Ing Ginoo, ing mimingat, king paglakad ning tao, at king kayang gagawan, tutulaya ing Ginoo. Nung mitakid siya, makanyan man, eya miragsa. Uling ing Ginoo, ing mimingat kaya. Ing kaligtasan ding makatuliran, king Ginoo manibatan. Ing kaligtasan ding taong matulid, king Ginoo manibatan. Ing karelang santungan, king oras ning kaligaligan. Sa upanala ning Ginoo at iligtas, ikabos nala karinggamat ding taong marawak. Uling ing Ginoo, yang pagsantungan da. Ing kaligtasan ding makatuliran, king Ginoo manibatan. Parangalan tayo po yung may pabalita. Pasalamat ko king Diyos sa ikpatamu, kapamilataning ginutang Yesu Kristo, ating kabiluganing kayang mensay, manatili sa kayo. Ing Ginoo mantabe kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, nga na pang Jesus, ing kayaryaning Diyos, apakiwangis me king metong asasalbag bini, king kayang asikan, kay bat ng daraptan ing sadya ng gagawan aldoldo, sibut at lumabong ing bini, nakamalayan no makanano, ing gabun yang balang pasibut at babye bunga king tanaman, muna luntoya ing bulong, kay bat ing buko at kay bat ing pamaglaman ning bunga. Potang ing bunga matwana, paluta ng agad ning menanaman, uling miras na ing pamamupol. Kay sano ya pa malyaring pakiwangis ing kayaryanan ning Dios, nga napang kinutang Jesus. Nanong talimhaga ing gamitan tamo, batayang ay larawan. Kawangis ning metong abutol mustasa, ing pekamalating dili ka ring sablang bini, akinuana ning metong ataw, at tenam na kinggabun. Dapat kabud, mita na miya iti at tinubo, maging pekamaragulyang dili ka ring sablang gule, mika kasangayang
mga ragul. Uli nita, makapanyalela ring ayop kareng sangana. Menarali Jesus kareng tao kaying kapamlatan ng dakal at talimhaga, kawangis dareti. Agpangking abot ng intindyan. Eya menaral karela ay emo sa ginamit talimhaga. Dapot neng alaning kayabe no ne muring kayang alagad, pepalino na karela ing kabaldugan ding talimhaga. Ing mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, king Aldong iti, buong kapakumbaban, magpasalamat ko po king apong Ginoo, huling pagmasusyang ke ing kakong 21 years pangapari, king Archdiocese of San Fernando. Ing pong pamaglakbe ko, antimong meto nga pari, pilit king pawangis, king metong ferry boat. Po ferry, ferry boat. Po. Meto nga bangka na ing kayang purpose, yapining dalan na ring tao, mula king meto nga pampang, patungo king kasumangit. Ito yung purpose na, dalano ring tao, manibat keni, dalakit, papunta ki sumangit. Ing bangkang ferry, banabanaya jamo king kayang pamaglakbe. At lalo na potang maalun ing dagat. Pero sumangid na ning alun at kabagalan, manatili yang tapat king misyon ng iti. Ngini pong pigugunaman tamo pong ngini, naburi ko naman pigunaman tamo yapining Biena pong San Juan Bosco. Patron depo ding kayanakan at modelo ning katapatan king misyon. Ing kayang biye, metong yang paganaka, na ing balang pari, kawangis na, mayayaw siyang maging ferry boat, na darala na ring tao, lalo na ring kayanakan, papunta kang Kristo. May ngari yan namang ferry boat. Pero very clear, ding darala na, ding kayanakan, lalapit na la, king ginutamong Eso Kristo. King pong sulat ng Hebreo, king sulat da king Hebreo, agkata nakatamong balikan la ring kapag subukan, aranasan ding mumunang Kristiyano. Ing karelang kasalpantayanan, yang meging sikananda, ban manatili lang matatag. Kilob na po ning 21 years ning kakong pangapari, dimdam ko ing hamon at grasya ning kasalpantayanan. Bilang chaplain daring hospital, aranasan ko po itang maalun, adagat, ning sakit, takot, at kalungkutan. Ing ferry boat po, simbolo ning pamakirame. Pamamya sakramento, panalangin, pag-asa, kareng pasyente, at kareng karelang pamilya. King kaniting kasuywan, atanto ko at abalo ko na yung tune tagumpe, eya manibatan kay katamo. Nune, manibatan niya king pamanantabe ni ngapong Ginoo. Kawangis na mo yung gewa ng John Bosco, buong katapatan na lang inantabayanan, ding kayanakan, king libutad ding karelang kasakitan, kapag subukan, at balang kapag subukan, ang bawat pagsubok, king ministeryo,
yang migpatatag king kanakong kasalpantayanan at tiwala. Ing kayang halimbawa, yang tinuro kanako, naking libutad na ning unus, ing Diyos, yang mamyelak sikanan, bang isundo, ing sabla-sabla. Impong talinghaga ning binhi ning mustasa, kaya katamong dimdam ngayon king ebanghelyo, ya po ing paganakana ing kayaryanan ning ngapong Ginoo, tahimik ya, pero sigurado daragulya. Ing kayaryanan ning Diyos, tahimik ya mo, pero mumusbong ya, susulong ya. Bilang maging direktor da ring kayanakan, ning Archdiocese, aduang Bikaryato, ining Sacred Heart Vicariate, kini, ang po kasalukuyan, King Birhen de los Remedios, at maging chaplain at campus minister na ning Angeles University Foundation, ing pong ferry boat, maging maulagayang imahe. Ding kayanakan, may ngari lamong pasaherong sasakyaking bangka, kapmong kutang, at takot kabang lilipat la king maalun, parti ning karelang biye. Lilipat la ketang magulo at maalon a party ning biyeda ding kayanakan. Imbiya na pong San Juan Bosco, yang meging inspirasyon ko, ban akit ingulagana ning bawat binhi ning kasalpantayanan kakong tatanam. Kawangis na maniwala ko na ing balang bini, yayabong ya, king kapamilataning grasya ning Diyos. Mekad mekagad akakit iti. Mekad mekagad akit ing pamamunga na, pero balo mo susulong ya. Balo mo daragul ya. Kawangis ning ferry boat, tahimik ng gagampanan ing kayang katungkulan, abalo ko ka San Juan Bosco na ing lugod at pamanantabe ka rin kayanakan, yung susi bang maging milapit la king Diyos. Karing simpleng takbang, kawangis na ring maya pabalita, potang pakiramdaman mula, potang di dyan mong payo, iba't king ebanghelyo, ditak-ditak, darala mula papunta king malalam akasalpantayanan. Ing pamaging kura paroko, bala mawari meging kang kapitan ning ferry boat. Darala mula ring aliwalew ang tao, papunta kang Kristo. Karing balang misa, pamagumpisal at pastoral lagagawan, akakit kayong pisamban ang timong bangka, sasalubong karing kaya ganagana. Karing kaya ganaganang tao. Ding magdalamhati, ding matula, ding maninton direksyon kimbye. San Juan Bosco, king kayang pamaging pari, tinanguya king panagkat o king awos na ning Diyos, sumuyo karing mangailangan, lalo na karing magkakasakit, karing pakakadulo. King kapamilatan na ning kayang oratorio ng Bosco, tiro na ing ulaganan ning kasalpantayanan, disiplina, at edukasyon. Uniping trust na Don Bosco. Tiro na ing ulaganan ning kasalpantayanan, disiplina, at edukasyon. Ing kayang halimbawa, yamo naman ing tinuro ka nako, king pamaging pari. Ing pamaging pari, ay tungkol king sarili, nunay king pamamye sarili, karing aliwa. Kawangis na ning ferry boat, ing meto nga pari, mayayaw siya ang timong tete o daluyan ning grasya ning Diyos para king pisamban. Ngayon pong 21 years na ako king kakumpang matpari, napatunayan ko na ang Diyos ay laging tapat. Tulad ng ferry boat na umaasa sa patnubay ng kapitan, natutunan ko na si Kristo ang tunay na gumagabay sa bawat hakbang ng ministeryo. Alwaya ko, nune ingapong Ginoo. Kumbaga,
ferry boat ko nga eh. Pero luwa naman ako talaga ing peka kapitan. Iya ing peka bangkero. Iya ing peka kapitan. Imbiyan ng San Juan Bosco, metong yung paganaka, na ing tagumpeking misyon, makasalaliya, king kekatang sariling kagiwan. Makasalali yung tagumpening misyon, king biyaya, king grasya, iba't king Diyos. Kayangan manibatan. Kawangis ng John Bosco, buong puso king dadawon ng biyeko, ban maging sala karing kayanakan, hinikayat kong lahat na magtiwala sa Diyos at magpatuloy sa misyon. Nga na po ning Hebreyo, kailangan ninyo ang pagtitiis nga na upang maganap ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Kabang pigugunaman tayo po, John Bosco, sana akit tamo ing inspirasyon bang isundo tamo ing hamon ning misyon. Kingaldoyti, pasibayo ko pong sa sariwan ing kanakong tango kingapong Ginoo. Ing kanakong yes. At king kayang kapanyawsan. Nasa ko, naitamo man, karing sarilitang bokasyon, maging ferry boat tamo mo naman. Tapat, matatag, at parating makasadyang sumuyo karing aliwa. Kalugurang kapatad, kilub na ning 21 years ning kakong pangapari. Abalo ko na yung tunay tagumpe ning ministeryo at yuking pamagtiwala kingapong Ginoo. Kawangis ng San Juan Bosco, sana maging inspirasyon tamo mo naman karing aliwa, bang akwa tamo naman dasnan ing pampang at lugod at grasya ng Diyos. Kapamiratan ng pamaging ferry boat, patuloy nawa tayong maghatid ng liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ng iba. Etamo mitatakutan. Etamo mitatakutan sasake king ferry boat. Uling alwaman talagang ferry boat. Alwaman din pari. Kay kami mo po. Ferry boat kami mo. Pero yung gagabi kay katamo, iyapin niya ingapong Ginoo. Anya, nanuman ingakakitsuke kami, panalangin nyo kepo. Nanumang kainan na daramdaman nyo tukul ke kami, panalangin nyo kepo. Uling sumangid na niti ingapong Ginoo. Hausana kami at makibat kami king tungkulin pangkanita maging kayang pari, maging kayang ferry boat. Ang makasadyang dalara kayo, ibat keni, papunta sumangit, papunta kingapong Ginoo. Nananutapa, tara na, sakay na kayo kay ferry boat. Amen. Kalugurang kapatad, manalangin tamo king ipa ning pakalulo at Dios ning sablang pamamatula, amibuklat para kay katamo king puso ng Yesus, metong alananggang kalam ning lugod. Nga tamang manalangin, puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Ulitan tayo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para king Santo Papa at ding Obispo, masigasig lasanang magobra, para king kayaryaning Diyos, keti king yato, kambening masolong lugod at matinding malasakit, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang pari at reliyoso, itagulaling dasana, ing kabilugan dang biye, king sagradong puso ng Jesus, sentro ning divinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang pamilya, ing balang galame, atalastas na sana, ing lugod ng Jesus, king balang metong karela, at mi biyebiyela king tune lugod, at pamikakaintindi.
Ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para kaya katang makatipon keti, king lugod kang Jesus. Manakit ta sanang sika na nalub, maglarin, karing sarilitang kasalanan, at manakit lugod, ban makagawang dapat kapamayaran, para karing palpikasala. Ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Ipaming at subanwa, sinugat niya ing puso ng Yesus, akyang anak, dapat pigdala na kayang kapatawaran at grasya. Sopan mo kayang patutukin lugod mi kaya at maglarin ka rin kayang kasalanan. Itiadwan mi kapamilatan ang sagradong puso ng Yesus sa anak mo at ginumi. Amen. Talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ning ginuiting dawon, karinggamat mo, king kapurit, kaligay ning keng lagyo, ning kay katamay kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang tanggapan mo reting hayin na yampang ning kekang balayan, bilang kapigaganakan karing kekang santo. Impamakirake mi kaniting misteryo, so panakesanang mi biyebye king halimbawa, ning lugod ababye mo ke kami. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kaya Yat timurin, na yoring pusuyo. makayat na king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa Dios king alanangga at lubos mayupaya. Ing ligaya ning ring santo, ligaya mi mo naman. Potang parangalan mi ing karelang merito, parangalan mi ing sarili mong kalam. Kimbiera keti king yato, dirinan mo keng atularan mi. King pamit ki samakda karin banwa, ipagkalob mo kaya kami ing karelang pamakikaluguran.
Karing panalangin da para king kaya ka Santa Iglesia, pagkaluban mo kayang sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan daring talapatutu, agyaganda kesanang sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona ning adang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ulinita, kamberi sa Blancoro, ring anghel karin banwa, daradit ming kaya kaligaya, layon makiabe, king alang tuk na dampa, mamya kapurian, kaya ka at ngaming kakanta. Kata asa banal mingi pa karapat dapat na kampuryan ning meto yato uling king kapamilataning kaya kang anak Yesu Kristong ginumi at king kayo pa yan ning Espiritu Santo dinin mumbiye at kabanada ni sabla alakan tok ng mamawos king kaya kambalayan ban manibat king kaya stag dingaldo king kayalbog na ing dali sa dawon miyang pangya bilang kapanyamban kay lagyo mo. Ipapagamwa mo mi ing pabanalan mo ring espiritu mo, letingayin na daralamit daraon keka, ban maging katawan na dayano ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos keka mi ban pagmasosyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuha ning tinape, pepasalamata anak at pinuri, piraso na yat binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, itingin ka na kong katawan, amidaon para kaya kayo. Diyos. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuhaning kalis, pasibayo, nakang pepasalamatan at pinuri, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanang gantipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
meron anak kami nga apos kaya kami, ingkay ang maligayang pamanyubling nebi, at ing pamay ka sa baluan, tabang panayan ni, kanyatang ng pasibayo, inyadaraw, ni akeka, bilang kapasalamatan, iting wabiyet, manala sakripisyo. Baligdan may yayayin ni kaya ka Santa Iglesia, at lawan may idawon king sarili na, paulit ang mataya na, ikwa na kaming sinod keka. Pagkalam mong kaming isulusulo, king kayang katawan at daya, may katuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kami katawan, metong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ala ng gangdaon keka at napalyarian na kami mirakayana, king pimamanan ding kekang banal. Muna, kambe ng Mariang Kapilanman Birhen, ay duning Diyos, kambe ng San Jose, ing pakamala ng Espos, kambe Juan mong apostol at maligayang martires, kambe ng San Juan Bosco at ting sablang santo, pahuli ng pamamilatan da anak sa upan alagpatan at king arapan mo. Ikpait sanang ayin ng pangasot mikeka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para kimabilugayato. Pasik nangan may kasalpantayanan at tugod, ingkekang Santa Iglesia kasalukuyang maglakbeket ikinyato, kamben kekang talasuyo, ing Papa Francisco, ingkekaming Arsobispo, Florentino, ding sablang obispo, at pari, lalong-lalo na iamong Marvin nang ini magselebra king Aldo ning anibersaryo na king pangapari, at ing mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Igpapakiramdaman mo, mitmong pakalulo, ipanalangin na niting pamilyang pinulong mong marabkeka, lunusan mo mga tipunan ting sabla mong anak, nula pa man makasaw. Ganakan mula naman, ting kapatad ning meyango na biye, ating sabla, keka may matulat, memo na ketikinyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit tubos king ligayang mong alanaga, king kapamlata ng Kristong ginumi, aking huli na pagkalumuking yato'y sa blang bagay maya. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos ikaw kayo payang tuto, kagom ning banal na Espiritu, pupuryan na ka at parangalan, manggaman king alanakan. Ngini manalangin tamin mong kapanaligan ng lugod king ipa, karingaman.
kasaupanin kaya kang pangalulong, parati kaya ikabos king kasalanan, at miligdas sa blang kaligaligan. Kabang mananaya kami kamden maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kami nanapangaros. Sinabi ka rin kaya ka po, ikapayakan na natuan kaya kayo, ikapayakan na buwan din kaya kayo. E mo sa balikdan, kaya kaming kasalanan, nalawan mo yung kasalpantayanan ng kaya ng iglesia. At umayapan kaya ang konbilugan, nagpangikaburian mo, ikapagilihan pakain, at ingalanan. Amen. Ikapayapan ng ito, manatili sa ang parati kaya kayo. At keso, Ikakit tamong ini, ikakamentong tamong king kapayapan. Kapayapan po, kaya ko. Duwan na rin mayayaw, sigapunan ng kordero. kinawagin matapang tanggapin, tapos yakas niya nga mano, kumaya mo.
Announcement po, sa darating na linggo, 2 ng Pebrero, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus Cristo sa templo. Ang ating pong mga misa ay ganap ng alas 8:30 ng umaga at alas 6 ng gabi. Lahat po ay nahiyang magdala ng kandila upang mabasbasan. Pangalawa, king darating pong Hulyo, pagmasasyan niya po ang kinatamang seminaryo ng Mother of Good Counsel Seminary ng ka-75 banwang anibersaryo na anting preparasyon po para kaniting darating anibersaryo ng Group kambe ng among Daniel Baul ng Procurator manyawag na pungsaw kaya kayungan para kapupusan ng rehabilitation at renovation ng buong seminaryo. King alagang dinalo na pesos may kasaw ka na ating tapang tiyansang manyambot. Tenituring premium, first prize 500,000, second prize 200,000, third prize 100,000, at apulong kataong manyambot 10,000. Dakal kung dakal at salamat king kayong lubot at saw king kinatamong seminaryo kami na pong lubos kagalang-galang Florentino Gila Barrias City, lubos sa kagalang-galang Pons Pasiano Apong Seto Aniseto ding Corbrook at Iamong Daniel Baul. Bibigyan po kayo kapasalamatan at panwana ng katamong artusana ng Diyos. Dakal pong salamat. Manalangin kamo. Hoy paning malugod, itig banala pamangan. So panakesana ban makatuhing halimbawa ring kang santo. Kapamilatan ning pami, pakit ni karing kekye, pingasag ning katutuan at tinugod parang tao. Itiado at ning kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pasalamatan tayo rin po inantabi kay katamong ini, Reverend Father Arjon de la Cruz, para bayanan namin kakong anibersaryo. Salamat amo. Yan po yung Assistant Director na ning Bahay Pag-ibig at munting tahanan ng inakas. Salamat amo. Panalangin para kay pamamindisyon sa limang debosyon, ng Ginoo manatili at kaya kayo. At kaya Panalangin tamo. Pumalugod ako mamakadulo, isag mo kapening banal na krus, nga lang po pasalubong. Pagkanaman niyo po, di maligapuan panalangin, di balang netong keka. Di magmasusik ikaldo ni karelang ebaitan, anibersaryo ni karelang kasal, maglakde ing aliwa lugar, di ambar o board exam, di masakit at niki kapanamdaman. Ipagkalog niyo po, kayadwanan alalapin, di manigapo keka yung at tanggapandang mit mong kapasalamatan, tingkalang na ating utang alok, ababalitan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ting imahen, rosaryo, kandila, laro, ang daratan, bansesen, lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon ni Tiyaga na kada sana yung pangamong daking binyag na ikabuk-kabot yung karelang luguran at siwan ng Diyos, manggaman kita panalangin aming mamakalulu pakaluluan at bendisyonan na kayo ni Diyos ang mayupayang totoo. Higit pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ingmisa ni daw, na kayo kay kapayapan. Salamat Diyos. Gracias at ringing Diyos po kayo. Yes.